Bagwara ko. Ibale na mubela mbiti ni wabika. Toyo. Ni mubela mbiti ngara. Ni ngwana sabyo tamono. Yani tamono. Yani ni weyi. Ni nyamwana you life. Mubela yi. Mubela jawo. Mubela mbiti. Mubela mbiti nege. Mubela mbiti ye. Ke kamba. Ni muyo chairman ziyana ukila wale na muilambai. Oh, ni mwi. Uchairman ziyana ukila wale na muilambai. Na muti uyita. We na muti ushu. Ona bai mundu kweka naye. Mubela mbiti. Mubela mbiti. Wewe uhangetwa mbiti. Wewe mbiti kana mubela mbiti. Nyene mubela mbiti. Ndiye mbiti ne mubela mbiti. Pani mubela mbiti hata yuendeze mubela mbiti. Muti wili hata. Yumuti wowe ta mubela mbiti. Ni muti wote woyita okela wena. Mukakelwa leta. Ukakelwa ni menambo. Siemani le siema bia. Muti uchuka yugite katika chato chanzoka. Chato chanzoka. Muti uchuka mino kelu. Wethe watu yeka mubela mbiti. Wethe muteta. Wethe mukolecha. Wethe mubenda bende. Wethe mwiwebia. Wethe mungendia thenge. Wethe mumba ume. Wethe no mukoko magani wa mwela nave. Ungirwa mwela nave. Mwela nave. Ukuna yani. Mbaike kamanga. Usineleweze. Mwela nave. Ede mzambi kina kuna toto jimwe mwela mbiti nani. Mwana no sacrifice atutendelea na by the nongezona na by the nongona na ndo wakwenda mubela mbiti palala ambize nake palala nete kumela ambe wasonga ayi mundu wayezo moji akamanda iwe mundu woni wauwe nundu wanyosoka neza wotulanveze ku TikTok na bayi mundu mwita lakini mubela mbiti umundu nazwana neze anokungu na izi mundu wakarana ngweta mubela mbiti Ena Junior kamende mundu mesawa kabisa indi Raila Junior chalo ndekete mubela mbiti sana aba ugejwe kila mundu ndaze karibu sana mubela mbiti na geza kabisa kila mwana ndali kadiri wa Facebook andike karibu sana mubela mbiti isini Facebook ya Mutongoi TV kuaza Mutongoi TV to like katika onezi bandike otomanika metoki mwana vyo ndizo mayo kila bantu kwa lakini kwa TikTok kwa Facebook ningo tata mwana vyo wethe kila mwana ndenda na umusoma comment yake Kenya mubela mbiti sana indi na uzina muona yazinda munyiva Westland ndine kabisa indi tetele mundu imusela asani musela ne okete Joseph Jomo akamba Mombasa account zongete mo 7 kabisa indi baili bazongetu basongetwe mpaka mwisho nakubali show inajipa more fire thank you so much asime kalesa kurura Mombasani John Mugioma ndende na mesamoro kabisa ana waka ngwele ye masita la mepanye belo kunura na Ivasha kabisa pilipili mwene haki yangame mbemeni na kidunguni kabisa Danko lakini town mendina mesamboni ando mema meba yanaona lazima ya mali la mkao mubela mbiti of course tini yake imani sana lazima ene okay sawa indi uzwa minote kali indi lika wethi mo me fit kabisa Robert wa Musau wambe ene ndege mo ndimo vela wambiti ndo vela wambiti ye hai hakuna wanda lo yanga bete lepe nondo ene meka nesa indi wekenya mero ata mero wasu ni manati we no mu mero sunge mo meku ndo ko biza kabita neka kwa onala ni meba ati ani meba ati kwa kamera wekenya mero wasu indi kola wale ndio onye no wona mamu mayote menenga bina wa ushonga masito bagweta wata nita wa yumasito makwa sia wanita wa John Masonzo wa Musyoka John Masonzo wa Musyoka Masonzo nicho mundu wesanza mundu ene moko makondo maili kija mundu temangeta ndenge weyi yuone mutina atemelelwe mubela mbiti na biti we mundu bantu bo mwekanya nayi nele kwetema ngamema ngakamesi yakweka chule serious ngiki yangai ndwene ndo was nondo lewa wona ndo ndikosea mundu unakwa na biti bwa nini bwa mawewe na mawuwu yugeza weta mana jawi kawembe bantu bo bitisia mundu tuthokwa ya ngala ndo lamo betisi yo ombe mambitisia bayake bitisia kwa kiba akila jwa bitisi ubana kwa wana watu betisia kwa kiba pala hata beto ndo betisia nene kija hata mimi nacho dia kisio kawembe kaatu wapi mbona kaatu mbona nuni kinje mubela mbiti wo mundu mundu uona abantu bake Mombasa weta wapuvia wazume thoko wawa matho kwa maimba makana kiema weta wapuvia muti weta wapuvia ngene bawe ye kwitu ke 3 cent wa bantu wetu awanzwa village yetu ngaloni
wanzo wabikaba era na moja kitu wenda atende no wende ba misuli ba te wakalubu nzeju yambati tokezela mutuni uma mutuni wenda akabotini nozi ongela siongela no banje action neba kubena kwaku siongela wanzwa siongela na wanzwe baza muno no we wa school ya mubere yete wasendenje la singawusi you to ngokela asendi ngambata bakagwitwa wanzwa okay na wini wo wakwa ndokoneta wakwefanya moyito ne winele moyito nethayo moyito lonzi yeteta wakabibi wa muchoka na wakweta ngethi cyakwa eka ngaloni ambia mwana jeke ndo nekatia na no uone katia yu moyito akasioka akaini yake baki anjonji ndoto mheshimiwa maenda angi na kwake musi aina wangu ba kilumeka nani chao ila mbazi yake tena unachiona nina ukoi wewe uko yawe nisi okuya byo kwakweza Mutongoi TV na mbelelio kwindio mana jonge muno amuzioko nazi wendezi kananga abika bitu didi kuikwani chazo maingo zota ingabetanja ndiwa no moto no iko kaimbethe ndiobia na uwa kwa ewezeke ndomanze mbo itwendeke make mwenga konye mweju umwe nenegwanie nake anambe aye twendetele ngamwebazi anambi yoko na mundu wena mbuita myongwele yoyo kele amingo mwamuja na agendete inoba teta ndo nama na mbake twapatwa etokedi imageja lokema ngwega ogeo mabia yologe ilianilio na geo meza lava yazongwe matutiani ailo ginagegeliama ni moga geliama salam kazela mkamana na mbola simani na Fatuma mulungu mwenye kalumba mino na nzore vungure baba alivungurire kalia wali Fatuma mama yangu salam kazela mkamana na mbola simani nawe sina utu ijo ngire maumizi geliama ndio Mombasa wewe ni mtu wa Mombasa ni wewe kabisa ni kwema wewe uko fiti na kuambia 80 nilikuwa na kabo mbululu wakati wa kilabu ilikuwa inaitwa Sios kanishangaa nini wewe sikashangaa bahari kweli mimi nakwambia shilingi ya elea Mary shilingi ya zama Mary ya elea na bado nilikuwa mchukuzi wa Kongowea ndio kwa mko wewe na wewe nilikuwa mchukuzi wa Kongowea nilikuwa nafunga nyuzi huku nabebea watu tumizigo mpaka stage napewa shilingi 5 bado nimeuza limao Kongowea bado nimeuza ile maji ya donge Kongowea na pia na utambua wali wanazi hapa kwa sababu ya hii unaona hii ni tangi hii ni tangi na mchuzi wa pweza mchuzi wa pweza tena mchuzi wa pweza kwa wale ambao wanakuanga na shida ya low libido hiyo inakujaga nambari 1 umelabidi kana tumetembea sisi si ati kujifanya ndio ambondoza GMS akambia mna mungu yetu kubelambiti ndikipita akambia mebasu nesa ngo offline aya bora mwaza Johnny ndio mimi ni masako mwana mfiti kabisa na Murray MC Johnny Mwasaka kama my brother akambia nimetambua kabisa na Murray Send Kaloki na Murray Joy wataki John wa Musioka Benato aende mwene kukomeiwa ni asante sana magereke sana monde Murray ni tawasazi wewe kama tawasazi na wanina ambazi ya kwanza kalaka wazi kalaka ake wazia akayani akalaga makangundo gangi gwene ima kangi kemu yo muno nidawugide mbe ambo muyena wazi utwata wandu yo muyo ningodaukia usonge asante tawageza sana karibu sana kwa mbiti ya mundu an kagwele asante sana mundu raini mwana unazonga tito yes ni wosi mundu umelambiti why we know winya ndele nimeshauri kabisa hindi dhino kilunguri kabisa tuko ndani molongo thank you when we don't net nizingita uzunga ndule nawe ngita uzunga to bisiwe ni school we nyekela na yakanesa ndise na izi ekinaba ni drama and festival nongo inongolilikani oyuni na miaka twasi 47 unyene mwa 78 ora 50 ni no gedo cha 50 wow lakini ongo tweka chorus na twa ni class cha katani where you Soma I'm Jacaranda I grow in rows around the street in the villages and the town I give full shade when the sun is hot and I shudder from the wind nakangi keto Fatuma and the jinn hello you look worried there's something wrong I'm looking for my little calf he was going somewhere around here but no I can't find him have you seen him no I haven't the need to worry he can't be far away there is a fence around the shamba bako kilolongi akalia kaja alika baba la midia baba hiyo zenu zia bare ba ni ya nisa ndio kwani wewe
Umuntu yake. Ane mutende kwa na mundu wa kanyo TikTok mekaneli kwa there. Ukasenga inde mundu uyi. Ange mandika amakaze. Mekaneli ange makandika makaze unanibabanga sana. Nwala eruketa ndenge megwa moyo nange makaze amena negativity. Mataweza kana uone mundu musoma ngu. Kesa kuchitu chakuna neta we. Nikiti chakwa nene nikiningira ina akwata chete. Na ikangu tabye na namba ziyana. Na pe bantu na bikite ngwe chano sia. Na ndika itatu na atiyani ziyana mbili. Ene na namba itatu. Nuru jaiko makaeta wakape. Kwa giza huwa kabenzo. Kuwe we yuko kuwe we. Kwa kubine na yanda angi na international. Mega ngolia. One day we yuko ga ukaze ende mutiani one science. Sasa kana kezongo. Ukamwane zawe ngoje. Ndika Kwanza na atianzi mbili ngatianzi zitatu. Na abetabyu. Na abetabyu. Ndibe bana abantu kane ke. Makaimba ndi prema abantu kane nginazi mu mazani. Ngabona mwana otona emba kambenja. Anonzyo mutiyane no. Kumbe na kuvero ndi kwandika itatu. Kwasize ukeza mbini na kwandika bitane. Na dibeti yakamwe uni ya dibeti ya. Yeso beti yana atianije na kuwebeti yaka. Bizana. Bidio neke itatu kone so beti yakamwe na mbili. Na beti debut. Na beti debut. Na beti debut. Lakini nyendie kwa kanga ndia soma mononondo. Nyekela na adini na chuni. Tawakape. 844. Sukulu rweza muzamu wa sulo. Na ela dia ya moye ya makundi akatenga na mpira ne kwatia we. Yinze ne mwanjeza mwanjeza mwa. Lakini manye ya moyi. Nana mwana au duona anendete wazi. Nye musio kiema na wetu ya kala. Wacha mchezo. Wake mango yenge kala ruma. Ende kwani wekela biti ende kwani wekela kala. Ni mutembe u. Tio ko biza. Ayo moje. Wekela musio kia kona bitini na mwezi wa mwi. Na saizi sanidza kayo kamwana kanina ko. Na kona ambuzia. Abe bantu sanidwa abingweta kamukawa aje tisanita. Bobby. Tisanita neka kaka inia wa malia wacha wambe. Ni sanita we. Sanita yes. Ni sanita. So ni wacha wambe wakasa. Makona obumbudia. Na kwana andikitwe. Wiwe wala ya mo. Ni mundu mwa wakitu weta wa muleje. Akilabu? Kutoka ya mo. De waita. Ni na mabingo yazo. Ni wasonga ngine. Na songa byo ningi nandikiwe kimara muzu itwe maremo ya mundu mweta wa muleje. Au mete ko yakwi. Akwanekere jawo. Akwana ndo wakusonga. Ndo wakusonga lano de kunu wazuba ni mavingizi yekina. Na wena kitambike kwenda jo binda. Aje ndiye na kitambi na ndokathoka na kwata unyezi yonde ina mesonga aro kwa binda naye ya malinda. Tanyengese. Muno anaenda tazia na yakoyo muno tokekani uwo tokomi. Kekandi uwo masilingi. Na ake mutemba. Ibindezu. Aena kinosi na saluni Casanova. Mutemba my friend. Mutemba no mwezi ne. Na Eunice ne mwezi muka. Mwezi Mbobi. Mbobi ne mwezi awangalela yake bwa mukatela yenza owo. Ine ndiyo songa makutano wazi wake. Yo nambazi yake ngo na challenge muno. Yena nazo ngamba zizambobi. Na ko yako ene kalange temeo. Inde bwe yi. Uzino zani wene mundu wewe mundu ni wakoma. Wewe yeta wathome meo. Neite amuthina nenge tubeta wakwa kasendi. Wewe uzonga aneke. Nyendele imuza usonga. Mundu nye negwe wazi wako nwabana. Ona negotiye za ningo otabinyi. Ndio kubiza. Ona za monze dinara negwe wazi wako kwa mutongo. Ona yuni esonga ndayete. Mundu imuzo kadikite ngwasiyazo. Wede ya eno. Kuti kiro badisha. Kiro kwadekia. Aji. Brother kwa ndo nani? Na kanisa muno we. Ndo David Musio. Awe zina yo basi tawo. Aitao. Kanisa kwa ndo GS, Jesus Adoration Center. Na mamu ya Mutongoi inozu. Nela kwambia kwani ambeza. None twezo bebwa na kola Mombasa. Na naye anje ndiwa live. Pakistan. Baba kumana na mwana wetu wa wavulo. Wewe kanisa wewe kanisa wewe. Nena yo. Kongoea. We baza biyo kintu kima. Ne baza biyo. Unaweza maandiko. Ne meze biyo ngima boya horibo shikara bashandaria baba. Homa sikatara akabosh. Horibo shikara bashanda. Homa mama pa. Okale jamu nonde. Kama kuna ngwale mwana wa magega. Tukono lingo mambi kote ka. Okay, wabele skulu adeli Mombasa tu. Naambio i Mombasa. Alafu. Na Mombasa. Nese kuwa chapa timono. Why you?
Aichabati na kuya chango yekumi. Okela wegesiulju. Tulati ndo tuya hotel ni. Twa kwe bangolanga ko munuka la moko. Ukela lea zie bangi. Nani utabende to cia. Ngwe na bani na mukawa kwetu abingwe to hotel wesa wa muno. Wene ibila 32 ibilo isi ya plastic sio ta wangili. Peke nwela sia peke nwela sana na ku. Uzaleza katono zaidi mitambo ya Mutongoi TV, ni Facebook. Make sure Facebook yende ndimo kuandika tabu tumani mwako. Ndio sio waba kali Muvela Mbiti. Ndio na kweli kama Muvela Mbiti. Umeona hadi TikTok by the mundu musongi muziomo no bio. Anengende. Jamaa wetu aende kevo. Onzuwa kambende mesapo kabisa mzeuzu kule mzeuzu kana ile no na agima jambi maliketa. Sasa kwana uziketa kwangu. Hadi mazima kwanza yangu nazima kwa tia kwangu. Haya uliza mzee kama anapiga gitaa. Nikevo ndo loko wamunye sana. Loko na gitaa. Nye ndiko na gitaa lakini nye. Oyunga record ni nete no nine. Uno no nenda backup. Ngaina wasia wambe. Backup kama mungu makuku. Ye kwa makuku. Ite my friend. Ai mundu wako bio. Nenda asa inge ngatho kwa yu. Ta ula wathi wa musyoki ni bata naguo. Ula weta wanza umi. Kijana mengwe wera na lilikana Zaomi nengeze mbiwi na tuenda niye Mombasa. Zaomi nengeze mbiwi na tuenda niye Mombasa. Anjoti yetu ukunda twelikoni metoke toka ingaveri niko takana aya nundu wakwa. Ayo kala vile ndo kana zaje ndo mbana. Jani mazenda ende Uruma ali 90s. We Uruma bae mwa we Uruma bina deba. Ni tene mono no ola negala nduma nomba yeta wa binamu ngoloba ndio mwaza kalabu ale gwacho la somete ku zambezi alabu kaka nizuke na age atinda ogu area uka ya mbenzi bazito ini yako ya mali ya mbenzi inzoke bana wana no ujujuweze neza mono nezibazi sha musyo kuwe kuwe kijana kwekala la kijana mono na boy binda ne manetu na mama na motivate wazi zimu zendo kuoneta ya kawaida kwa mwene wakwa na wadi weba uzune mamie ende gondeza diligana muzenza na komienza utuko githinwa ni mbebo na kibindi chango komi I said thank you lakini no iwe mamu bindeji na longetwe mutine kala muziwene amane wake amane wone utangi yo wewe mutangi yake ndaji nena bazo wewe tangi wewe liyo ina kwele kanisa nikinago nondo wandu kukenga ngai nondo siwo mwana siwo binga koya nebingite chagwe nethe mwana o memaisa nya withi anabi twa maima methe wa Fort Jesus pandu beto ogolila la binga wega ena the andu maisa na wana mbe yakoya ngone the yandu makenga ngai kube dala kubinga wala kengana ai andu no emo wabingire medena nya na bingire medena tatwendi wakatatu na lele na lele ai na no ndo mkobi we mugwe yetenza wala kumbala ukaza ndo na gobonye muno na ndo na bambe tumejaribu mambo mengi ndio ndo kama wenyei tumejaribu mambo mengi grali ya Mungu amekenda mbondo ya forezara ni baada tele ile kimani asante sana kimani only get in the next ni kwa masali mambe yako kudala ngana ndi train no mini anake mundu Muvela Mbiti mane ni jwabi kila mundu ndene mwamba kana kwenda ndi mundu Muvela Mbiti ndo hii Muvela Mbiti okay what happened anyway unaona ndo mwa ndege toka kazi nye kudena lo gwo mwana wa nyenzi yetu ne mundu ebiti kibedi chakwa oyini tatwena karibu miaka 20 something kumana ketwa na twaena siana itano lakini kama ne ketiwe na nye ndio kubiza na mtu atena siana ile twetu ni naya na twosa sula yakwa undu mutinda nasia no waelewa jinsi kizungukite wata undu watina nina mundu mukope yani ya face no waelewa na negi abiti na siatwa kwa tutatu undu ya mundu nondo no undu Muvela Mbiti aje ne sikubela lakini wesa kwile ya nyene bata na family okay na mwenda na bitu check kiasi na kosa kubitu ka kiasi ni kumuna kila kindu kwata kila kindu ndio na thukuma yo wa takitali na inya ai mundu mwe na kwa ni mundu mwe we mundu mwe na yi wethe ya wese aye yi we mundu mwe inya ngota bi othiko ne mwa emo othiko mundu
Umelabithi konde libekane umuntu mwenye ndilize nonji umuntu mwenye. Nikendwele yawe sikwani nozoma aku mitandao. Nowela kipindi chako choki chumbo kwa nundo. Chumbo kwa nundo. Wawe. Nacho ngame yake lakini. Wesiwe muto kumiwe muziwe. Wesiwe muto kumiwe muzi. Imwe kala mutawe ende ndo manza. Wekala mutawe wekala muzi ngwa kwa nina alungirwe ebinda yu. Wekala aba. No ba ayi makuweni. Emane. Ayiye. Pakwa muzuba ne wa muba wodi. Balano wetegeza ka mumbuni. Muba wodi. Daliko sia wote nyene kala wote. Muba nakuma wote kuzikwa kwa shilingi maana atatu akamota. Na naenda akamota angachiwa kwa mangana embesa. Nengi. Kuzini na kwa kuyu na wakwakwa. Na aka. Na banda mete. Kila kindu. Yumeti kwa kwa tesa. Na ndikwa atai kumi. Kwani ometeza wota? Miembe isungo siake singanyo sandala na nasome lyasiana nangayeka nesa twana twake twambe uno ndithu tutangolezi kama nasome vya bakayule basi the mayati yana class lakini ke bahati mbaya kama kokakoswa ningai na nondo baya ndi akete twake lujo kwitu ketu yo no yuka komete kwitu ketu okay bye wauzere bala nyenzi ayi na nyene na koma nyina thina wae mwingi muno ona ne mundu ume nina abangite kwikaza mwete wa suicide wayu nina abangite kwa mundu mawala mo waiki kana mundu amina kuthewa ati lilwela mbui ndwe so mwekana ino noe mwaye mba kele ayindi amuthete no ndungu peundo ni saumwe ndinyote manga uko ure mangi to mwana kumobela mbiti mwana ni woma inde ko tha ukakuma ubesi wagwa no kuona mungu wekiata abekiata abekiata uzo komida mozi ula wandikire we mwene we kwa mbamba ziagu ula na mwebamba ziagu na mukoli akaiya hata yu ndi kwa guni we kwani kwa undo wa neno kwa kwanika neno kila yu monde neno kita kwa tizawa sawa ndinde kola kwa kwara yu akolila hata yu nengena raila kana bani ngwandu ndo kuti iko kwito wezi no wete kale kwa yako malele ibanga mayandu 23 mena madhokana ibanga no miye bunde sembete mbewa ndeke eka nendi yo boyo koma kwa latu ekala kwa na no ngore bembe tisi yake kana umiziba na boete nzawita tuziambilio ndabithia sio kasiali ya mesa na twaso na mbui netha cia lelo ta masai na mbui 42 akianga sie na ateta imwe kana no wekethaka na buge thiani soko yu na hoteli wae monene na mamu ya siabati nugo muganga bado ngigo tambathi mire na maundu maingi nugo wewe wabanza bado lakini bidia thi batewe ya okay nina ameni okenga ngai twende so umenunua kila kitu sasa ni watanga mbezi yangu na mbozi yangu wake thaka alizima ida na kwangu ona ngena mwezi muima ndu nomba zio naweza ndu bedroom zio nomba zio ya lumu itatu aya ametino abanda metunda chau kila kindu aninya nenza lepo noma nyenye nena thimwe ya kuema nye ndiye maana mundu muka mundu tinye nele yandima ndiye maana mundu muka ni maana ngai ciakwa andu acu ciana ciakwa cienda acukuru ngeke ya ngai yethe ngukengana ngai yembo ciana ciakwa cienda acukuru niguite iloro ya 20 liters ngai na mwali kuma kwacha mundu ucu ngai maguo ngai wo kombo ibinde ndia ine namba kwikile magachoka zuri bwa bantu kibeti chakwa cha kwata na ukene mululu alila 20 liter 20 mululu wa 20 na mo membeti ali mingi na mo maizi meka thenge mundani na ina miale yakwa kukaiyo tuka wenda mangazizi ya weme we yengethe na kenga ya kaambetikela kwanza we binda na kethete magunia 50 bagana ambe yone ngwa tenda yo tali kundu kweta wakazi gau maungu na kuzeni na kundu kweta wabugule ni munana wa kuonge na ikine yange yapo mundu wakundumia tula tupesa ni muele kakina tumwe uyune nyene boost nye kunye je ono uyune na ile kwezi ya nina ngali kan by the way ndio kubiza nundu nyona nita na tulile elama yewa ambe kanizu you also ni mundu bila wandikite we mwene wangule mundu kumino kulea ona nditi kulea ndino neziwa bakunwa uneziwa bakunwa ke mwana keja yake ko uno ninazia no mbeba nona amani mwana keba gitangi okeja yake na yuza ile kana university aye bachucha yake jamu kuni yake kumutongo buwe mesikela ke ndubube mwene bwina megwani oba mali
akwati yo kukaichikisha tino ndakachikisha nyine kuita kana nengo azite mwanyi wale nani osonga tito swezika uma haini zonga nani kwede bindenge ngoma au tukungapindize muziki wa mezo mani makete magana nene oje to munoona nandu mazele kale nimengone yawo simakani yojinesa makangule no wenda twekata nakwete nekule zuta nei weika nani ula wewe na gebeti kwara nini no onaka kwete yesu kila kintu chonze nyina ID everything title deed ni aku sibo twe tunabika ubone ngo title deed ne waelewa kitheka chaicha aume atatu na umele mabanga utayecho na mabanga onde kwamba kukatwathina esangio ya muzi ula twatewa amo ila matwirirwe cho mandwila no waelewa na nyena amae bambeze sio siathala ona ingi na andike tondo maiza hotel ine kwako ndinambeze sio siathiko thala na kindu kingwe ni cha 2016 you 2016 so 10 years ago 2016 niwona akona ake nduchu ina bano yenye kwa kubindo na kwasia meno ya obesi wakwa ndikamyona no nesu na thukumite na ina nyamiwe na nina isinye no sawa mundu la mwitu wako wambe kundatia nina akona ngiye ngo nasi umuketheka ose embedize neze ngona ngone zene kwatia mwitu wakwa ni bata nake muno eta Angela nokutembelea na nena ke mwana keta wa Mungu kila kibwa atako na kemezo asumako kikubita kwa kembiso kiyo tambiso takwa yona kuno nene wange mamisi kwanze bindenge na aja kethe yanga iye simu yake no mukunia simu athe mwanga atabye kibeti juju musyozu no wako na keti kile akibeti ke kunia simu ona namba yacho ne yolile nyewiye wo yola ona nomazi baro megie na samu no laini zuwa kwa kalile mwaka muima na kuthiko manzwa wethiwa ngone nacio kina kwata customer yako ila meita nini nyene ethiwe yani ni mnyonge yani wewe mundu magana mugimu amete mundu wana ba mugimu amete mawiazu mako ndene makwa onoka kwakwa ukalika yunde yeze mundu ile mundu mayinga ngami yaro no kanu mi yaro nilike na chama tete ayi ndo likana chemtete sweet story ainye neze ni ba onengo inga indai lakini kila mundu ndenga ila siake yuta kwa ndenga ila siakwa bwana wewe kwesu omone newe naona kie mundani siana siasemba spirit yakwa ndendete tiwe ngwele yazenele yazio ina nako niwe mwetu wakwa ni thayu lakini mambo na mundani masema lakini ya mali ngeke yangai no kama kwa rende tiko koma ni spirit yakwa yathanu kiende mugulathi oyendete ya huko kubege ndiyo ne ga space amundu ko ayi ne wiye na izie nondu na ndia aswa ne yakomanga mundu ni wa pole sana ubela ona ninge ya kwibaza nondu nona ne kani kumbita kibeti nie kala ni single by the way bukati ambo mela mundu kwa bana wega na mobela mbiti mobela mundu kwa mugenda mobela mbiti tu kwani aka ende mundu ibiti ni wokuzungana zo yana muyamo mobela mbiti ezunga maiza zinujia muno mazobe ya muno maiza zinujia muno beba nie mali neta wabuyo nundu nyiwambe kwate nundu na divu na ile kukuya kila kitu lakini baige ndo kwata bayo banga ayi baige ndo ngako magyama ayo beta mbiti nyei bela kale kasara beta mundu me ende mambe kanyunga yazio kaka ndoge otongi tubezo otongi kuye mali no maito wapu nengi mali maito wapu nengi na maiba milio agina ndo maito ne bata manundu we kede atimu ya nagiye Josh neli mtu wake na metambore kabisa mundu ndi wake resort membe na metambore kabisa twende ni team wake asante Charles Loko akambe mundu mesawa kabisa kana Charles Lolo MC Deno ndi na metambore kabisa we je to lembola shandi wewe kwa etanganya mavi kabisa aye kivune na manye manda bazia zindu mbingi baya makambe akoko wekindu lakini ile ane sawa ni manda bazia zindu mbingi lakini na ayo vela biti nyei ai basa hapo kile wala by the point sana kile jambo story yesu mimi ile baza muno ebo lokera eba na bwira je yaze no kwena
Ilagi ndienda moto no suru. Ni mwoma. Utatono yani umbena zindu zia wanunu nyenga kwata mu. Unane kuongelanga ngina hivi na nona ranzungu yake 7. Eka, wala kwana mundu yu. Yani muvela mbili we single wende. Ni single by the way. Wenda miaka 47 we single. Ni single. Ona Facebook naandika I'm single. Lakini nakiteana momo none na mogu. Mlena mogu no kasaji muvela biti kwa hivyo no waete saji. Ewe vela biti nonde kana ya ngora agima kai nuno masa agima tumini ewe ara neta mundu emusela awe dera mutile masa tumina sasa mwandu ekaneza kintu chamekuka na kwene ewe mundu ta mashandi kama kutono mmatya bantu baseo thank you na baadhime nina ewe nemu yani na ngukulia ngai azime nombe amen ya Mutongoi kuno boyana mundu mwe makuboya ngai ata ula munene tingai. Okay. Ona ndicho mboya ona nazo kumanga ngai ndedio nangwati chawe. Woko mundu awuzia mani. No kenga. Nekenga nanda yina nezi ya spirit kila na utabye joke ezi yawa. Kweli? Ona wemo wako muthia tanzo kazija. Kunoke. Inde wekanya hata we. Chawo. Na ndiwa ndebe. Wela bidi kwathi. Ndiwa ndebe. Na ne kuinjozi otainga. Okay. Ni kala ne ngiano kala keta wakongolo vela viti manyi siji ila ke ina normal day without any sicha akuzunga kweko nambigie nese be binda na thelete mata nundo wakonoa kuno zaano ono no ne reduce it nyene ne vya wakelo vya ya TikTok ende kuzonga yu ina kuno ta kuzonga ya o wathiro weze kuzonga kunenge uzonga kali zonga nundo ngema kuzonga saingi ndiye yange mwana yangelilika family yesu yako na gethe ya mundu niwe kasi amazi yako ubindwa nyene kweka cyakwa ngethe wa musikuzi wako ayuye peke ndo ku move on basi wane ku move on ukazi bata ni achana nayo sasa nini manda yake inge yuyuye mwaituno wayuye baambenzi ya muzingi na kwanomba mabali mwaituno wambiye naye kana nake mabuna maome na mamando ingi mwaituno wambiye nule naambia kwa mano amonge makulia memie kuka nikianimo mato yembu nimo mogi mande kanise na kwa niweka kuya pe mundu wakwito wani support wezi manda moko ndio serious nyinga na MC wa chathi uitwana imutwa na atumia nejo ni mwasana sendika note akeze nene ukuthi sawa by the way ni single ningwenda mundu aja tingwe kwa maana nyoka yuna na betu kwa maana gara Aliko mano nyoka na zonga tikitoko kwache bona ndo nila ukawe ndigazo ubele kwa zawe no kenya no mali amashabiki bagu monde ando mali na mugethia yes ando mali yambia bale tho mwa kwa chalo ba kwa chalo tho mwa ngasi tu waters jogane ko ye sojo wa mwetha bane kala nicio ne kethie mundu kwetwa Fifian Vivian na banga single kwete Vivian wake Aje ndio mukethia nombo eno etikiletwa shoot katika TikTok ando mambio we ndiye momo lilikana na ngicio kanekethie mwaitu mamu lonzi aite yes na ala tuciane mwana brother wako ikitengela na ndiye zokethia ndo ndema mali ngamalilikana nondo wa masa nondo wakela chokete kuune membo yo ngai nondo nimesene mundu museo nikalana monesa na tuibo ya numbe ya Mutongoi TV amen isonge nambe amen na ala ngimona maundu momo kambita onganomboye na mwimbo ya ngai nomboye nuboya bio kabita nuboya pio nono nyenye no wanginie kina oyenene yes kila no kama na kuona imagine maizo kwita bande gwawo yani ngai ya utethia muno na ekungamia amen kina kithanze kibo amen my friend asante thank you haya imuvela mbiti nyina shukuru muno no dai waka ando ingine ndio no blame anyway ndio blame muno lakini imuvela mbiti no oneka ao we kazete na yuwe ando maiko na jao kindu ki melo kitwa makwiti tiwe nenge yu abarala ngindu keteme mwenye mwana imuvela mbiti tamwe Mutongoi ni ambungamia kwetema ngitakwose ya kuthina mbe yu ndana ndo manya na kwa sababu mundu nika yona nditabacia mundu nenda anu ekanga woka wembe okay gara it is my secret na wetama ngeta ma gara yunda kama wo wathela ukethia ndo naila kumweka ndimweka nunu ningo ingi tight
You are mama ainda kama ikira. Ya ngita ko nena. Na mina ko nena yani ilango nundu ngo ene igate kuma tu. Azo izino ngumele murugu mama. Ya ti alama zamu. Ti alama zamu. Asante sana. Ndio ndio bila biti masema sama itwende. Akati ndikana kwa mundu musilana kwenda masai masembete monovyo. Ngaraide kintu kisawa kabisa. Mubila biti thank you so much mnakuka. Ndio mali makete sana na indi mubila biti newe. Tuo TikTok. Tomo bela biti tu. No mubila biti. Kwa Facebook ni John Musyoka. Na WhatsApp. Bonze ne ya. Namba azimu manenge. Bali no songezi ate no kaida you know ujade no wakasonga. Na lo tingisha biona ngeke yangu ingina lo tani vyandu talent ine ya wana. Mama lazima zeba ngeke amatenge mau. Nye kuma tene nenda kwiki ya Nigeria. Nige amba ko nya ne kuma tene na azima kuma tene na nena Mombasa. Tina mbio zima na mali. No yube itenge ili ni yeto. Telo ka season ka songe ne zizono ngweka naso. Ngana na bazi mwana kana kwenda jade no ko songe maybe mondo kinga. Waze mugimu amete. Mugima amo tena za mundu akanyaka poa. Ebu ujao. Namba yako ya simu ni 0707 988 na 408. Nenda gitali nengi maamete te odambia ndakame amba mbio ndetema na ne yita ula wa mi wita wa mutambo na ozu wewu ka wita wa mete 10 pe kiyo mumba mudha mukalati mukiliolu mukungula muselesele mukamuko mukongo na mutwita wa mutibazu uya maumake maimbu okay mali one mobela mbije na gazwani obo wa medo kana gitimbane ka TikTok Monenga modia the maoni mathatu. Chikola gwimba. Ugethe ne masewa. Waelewa. Na kabona ko. Kemete yako. Kuongela maua matetema. Na yesu ile ayemete 15. Pe muteta mukolecha mubenda bende mwiwebia mungendie ndenge mumba ume mukukuma musamei kalako kutukumwela lola mudhudi muringa mukawa na mugani ola uwa ugerowera mubela jawe mungendie ndenge anyway ndenge na namba simu ngina kene karumina ola namba mubela bidiwe kwa simu 0707 odo ngene ndiwe kwenu kwa wewe mwana neno ngena no asoka na membe ya kwa pochi no ndinete mona mbulizete ebe mundu kweke yakendo mbeke ya kwa pochi kamwe namba ngene positive weta namba simu ni chawende namba ya simu ni 0707 988 707 na 408 bakele abo mundu wona ne kaonesa 988 482 asante ndiki kwa pochi ubela mbili noka Mwana vya yule wabunye. Thank you so much ndakoka by the way. Ndio kwa wazi ba usonga. Yate kwa wazi usonga. Ne masoka wazi kama ulo mina uanza umi. Asante. Shambiki. Sio ndakoka mbiti kata mbao tingita kidogo. Ndizo kadeti. Oza. Mazi mozao. Bosi ambandi no. Oza nagu. Wapi kule? Ndani kalonzi. Oza nagu. Bosi ambandi.